would like to express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister for inviting me to his NPP family for a better governance, better development, and all improvement for my constituency. Thank you so much, sir. The North constituency expects so much. It is still a backward constituency, not only North Side, the entire West Coast. So we have a higher expectation from you, sir. And we have seen the development activities which have done by the Chief Minister, by this government, for the North Side in the last 5 years, and to be continued since I have joined this party. Honorable President, Sir President Johnson, Chief Minister, Kajilong President Jovi, Naru Bidang Congress, Kilang Ubreu Balakloy, Sultanat, Bakloy Bunyarap, Banyak Skep, Bakatinga Donlang, Samantale, Bilang Antoi Kamas, Nakabantai, Katila, Bikichumi. Kujung I play, your Chief Minister, Snowbalan, Kajin Kwat Perobor Gazopi, Kajin Kondong, Perlok Gazopi, Man Kapor Kapuni Kondong. But man by you vision Balay P. Balay P. Kwamo, the Karoy Kupara for constancy. Balay P. Sapor Gorship Markma. You can take it to P. Belong, Yagata, Prakat, Zanai, one of Baladesia. Nakuta, and no certainty, Naran come, but sacrifice but shall not, but shall be happy by Barbara. The relation said, the Hezilla as a P. ELP, Johnny, Wakamki, Bilarong Perlok, Sultanat, Relation Sir, Kilon Kadani, Isam Mondal, Wakiwiki, Emily, and Jerkatan, Wiki, Ki ex Emily, Ki Perlok Suda, Kilam Yadon, and the Congress Party, Donishwa. Katno Gasu, Babanami, Gasu, Baraka, Jim Kassan, NPP, Karigaju, Kabakile, Naluki Port, Donisha, not so persu, Masukman. Palawan, make the legal winter. Kapday pangakawan marway. Bali press route, mga tamak na figaro. I wish to express my forgiveness to all the press that we did take calls these days. You know, we are open from today onward. You can ask me anything. Why I joined in the NPP. Kuala Bampau ya paroki nongi kamjong NPP. Bersibun bagi ayat kali yang subah jopi bagi orang lang nota. Yang sekarang berjumpa dengan macam pengkawan itu parti, banyak menteri berapa lalu datang ke parti, banyak pun ulang, banyak paus seperti itu. Kaya kalau PUI kaya NPP bagi apa bersih. Yang berjumpa dengan jopi kan berbahaya yang ke parti. Bagi jing kublai ke kapan? Kerana ini perlu cuma arwah. Kelab bagi dengan nama penjualan siapa ke parti. Kumesibun bahasa, kumesibun doktor. Dan kelapa pihak pun anak benda kami, bagaimana balai kecil sepi berkabar kerja beliau berkas gelar ini kecuali. Aku akan mulai play perlu kita berdewan dengan Muslim. Sesuatu yang itu di perlu tengah dengan Muslim. Meskipun lagi mana kita akan pun dengan Muslim berkawan. Jangan itu. Ngasukman, picture ni, sir, the other side NPP, and the other side are walkovers. But today they have come becoming one, enjoying. They are still far now, but they will join together and someday. Ngasukman, kajimuat kecuali ni, kadang-kadang kita ada berkat di konstitusi. Kami berkawan ini nanti berkat lagi. Yang ia dijadikan di bawah, kat kami isni binandok. Kat kami isni kekam kazam kagam. Nasmo lengah yang lebih kubu balik. Bangan susah kami, bangan suni, ngansu. Ai yang tahu, bangan ini opposition, nampak balik ini, nampak tahu baik. Nasmo kalau kapok, nak bentar sana, kalau tahu nampak. Kadang kadang tahu kapok sambal. Ai kibin. Ai mungkin keren. Yang kejiwaan kecuali Islam. Andai hawa kan doa konsumsi, but don't come. Ya karoi apa? Don't come back. Ya soka. Bakari kejiwaan dengan Islam.
Idola kami usia Minister, Deputy Chief Arlo, Nangis kan bagi jiwan kami kan pengklaim, mengenal bagai kecil-kecil berkembang ya kan mustahil bersensi, banyak itu ya district West Kasih ini berapa kali. Nawan kami beri pembangunan baru, ya dan lupa kami tinggal. Kawan dulu semua buat kita show di tempat mengalapan dan cinta tu nanti. Mengalami lagi pengansua penganuan sini kau biayat mengenal mengenai pasal dah. But ketika sur dapat makihi teruskan dengan orang sepoi hangai mentah. Deklar kaji munjur lang jom hidong kita batu kita buat dalam sesuai. Ngamla penguat tang berway. Nama kajiwan berway kalau kalah penguat sendiri itu parti. Ada kajiwan lang baru karena penklaim itu parti dan ingin sekali dan inanglah menjawab haki election di bangsa. Mana sir, I'll come here to serve for the public and at the same time to serve the party. I'll do my best. As I've been in the Youth Congress before, I'll do my best to perform in us and MPP family, to strengthen the family, to work the party, and to make sure that we will win in the 2028. Nampak mengkren syukur, ada yang ngiskan, bahkan senang kren berdipres, hari ini badonkan, ada yang semua yang beli dari kalah, nak mendapat semua. Pengadon kami kaji kesan, badon kesokan, badon orang, ya kerja kebar, nak kerja, kan mesti konsumsi. Kulai syukur, migran, kulai konsumsi.